Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin artayo tam bakilang mensaw nakajingsya ther kuli hakipulit jong ka Asam argut kirangba nakasnong mukro kilasdang yo obor hadin kajingsya sumar han negrims bad hakini kisngi kin sayo no ban mi na hospital ban lej phai shalaki yeng kisem hagasngi balang jong katayo UMLA ka BJP na South Shillong constituency uba sanbor shulai ubadeiru menteri sorkar ulah hiar siya kini ka hospital bandai jingo ya kini ki arngut ki rangba bat ha ka ba ulah no jingyarap ru da ka song pisa sya kini ki arngut ya ki balatip kerteng kumu Elias samayang bat ucheni nartiang. So if we start tomorrow, tomorrow we discharge. 160. So then they'll be placed on the book. It's been all started. Yeah, it's only two, Yang dulu dia ini By the white? itu ibu kerja di white dia ibu ikut ni ikut nurut mana juga ni di bumi kutem Elias Samayang uji latihan ni sedang video buat di layar baik saya terlihat absurd kan few medicine which we can have here No, but it's good. We arrange for it. but you don't have to pay So we arrange it for pharmacy. pharmacy ini yang dokter Daniel nyerap pagi worok dokter ini nyerap di pharmacy untuk ini And tomorrow if he wants to discharge. You can go back. And he'll have to repair his nose. Yeah. After that, he will be retained. He will be after this, no, he'll be discharged. He'll come back maybe after 6 weeks. 6 weeks. So then we'll do a major reconstruction. Okay. We'll have to put a prosthesis. Can be done here only. Yeah. Otherwise, he's only a No, we'll be mere getting the prosthesis from outside. We are ordering it. order. So that has to be removed because the whole thing is shattered. So that we replace so that it can swallow. Hai korban kecut ke? Kecut yang korban. Katanya bang di ujung. Bang kado itu miu bang. Pelan, kerja pelan jual. Ini tu ada kecut ke? Kecut ke mana bang? Apa je terbanyak jap kuai kan engkau jang Pak Kamslem lamuruan pet kajar buktu ngile chemukro urun jungo eki nang tu per ngilaya le ben Asam membatakan dengan kes le klu yu cuma status Asam banyak kerana membatakan dai ke isu membatakan kecing tawa ke belabu dengan senong sembalang bat meyung ke parti BJP dengan ibu ulang kita sendiri program tinggi wan membatakan sini nama video berdalam ni atus ni supaya mukro belit inspection beli jengok itu lah iki belaklat no iki bayi macam lagi beli ajarap bisa te lapun dorong basenong bagi ni bahasa sana gidi peduk ba tenda kalian menjungi ru la sokia tengyo por mutasi bangini awan ajarap te play i kumtu abangi kili bo pli tu u baru arungut kidi ginong rep ki sa kidi badung bat kajing yo juga baret dah bangya klim tan ya ki
jing don kun boro arut kini kibawa mensau gua kibarang syak sumak ki don kun manrung ki im ha jing im bekerdu tegi bopli tu ada jing rap jong ki inna kali government ani ki riusimet ki balang boper wan yarap susnei ki seng balang ki riusimet te ngi kali yang jong iru ya wan pan aja yarap te maki don kat sukan ne ki jinglut bagi hapan ya tiat nabar kumiwe ari dawai mereka kepala ngasupan ai kublai Dr. Daniela yang tayo Dr. Mehta beri direktor kibla ai ke jarap kamtam Dr. Si Daniel kabaila sim yang jing bakli ngadong sudong ban pet kumnu ba kinum ban penbiang di dawai kita sin te nakaliang doktor bar gini PRU kin ka health condition kila batai ba don kibanang kibla de sasna kin sawan biang hadin utu weru don bakala pralut kana ka jong kana ka ngap mo sopo kita tiar kita ban pendat ban le surgery don we ban le plastic surgery ban le operation ban tap kita kila ada order na saban lawan kita tap kata nomor ngobong mentah bang keli ke gihab bam kijing bam bajan nomor ban bam kuai ban bam ki do ki ma kapang layu kapang tu we ru kun kin discharge so harum kada kam kado kala kam kam baddo te hadin artayo le si Dr. Daniel wong baik kin sapan wan biang dai tu bopli lalat naga jing ting le akan no ka jing yuki te sulong bet ngit kem bagat muju batai tu doktor te hadin beklale ka operation na ta ki klan ka mereka har bana ngi yobu be jing dua ilang kiru ba hadin na ta kita ngla ban tre biang ban ngla ban kersan pa di kun kiti Bah, ni iba. Hadin ngalayu yang jing kerpat no orang ba silong tu mukro video ica tu mukro tinglayawan yang datang pada tip dia ngi pada yo dia discuss pada government dan rin nglawan marhamat entah mat sumpi tu lai wa empat don nor ka jing don tang di pemensau pada don jing permenakan no ken ai financial assistant tinggal siam idradi la saya yang second chief minister banyak kini pada mang ya ka financial support nomor kepadang ka treatment ya kadang jingai ba sebab suna ya plastic surgery bagian sa ka bam ka di jingon kami miscellaneous expenses in don dengan saya akan berucap besar ba nagal yang government benar ba bero arun di penyo ya ka jingarap bisa